Akuya Druwa na obo treble. Bie wanum na kasa yie na. Ah na dwa no pa we. Obo tre na hia. Me Akuya Druwa. Ah, me pede awe ye na Akuya Druwa de na do nam. Pata ne me na me se ne me ya adwuma. Makotra na mi kakra me di mi pa kakra. Na makotra omi so. Ne nipa do otete me. Me flow ya wesisi. Wes me pe baby a me ni metimbato. Aka mi hiamoa. Me ya manya na ni metiato. Wo se wo ye den wakotena obi so. Menti wasem na se obi eso sesen wakotena obi so se maid ananse ukopra ni fie ukotena wanje. Akotena bema me so. Bema. Ah na uprapra ne dem ma no. Na oye den. Menen dati. One ne twempena na waware o. Ata menen da twempena. Ushia no wen. Enfensi hono ma. Wote mfensi. Ba me fi konkoli afrajo. Ufi konkoli. Afrajo. Na akoye den wo mfensi a ukoshia bema. Pato meni kari obi etna afa. Bema foforo etna ye. Ewo. Enfensi hono. Ukoshia sa bema no wen. No so enfensi hono ma. Ena me pese mi hu ade a ukoye no mfensi ho na afiri ana. Pato me fi konkoli afrajo. Ndu ukoye de wo mfensi. Mfensi die meni kari a bema me na natie. Na bema no so nua no ma ampene ama me na antena. Okay. Die nti no nua ma ampene. Almost many me chair nua no. Ade na bema na nya sen. Ama nka ni mfie na antene. Na wanka sanso wanya mfie sen. Na mo me ne ntena na mo be 24 years. Sese wo sen. 32 years. 32 years. Enti de edi kan a ukoshia no mfensi yesi wanyini chen bema no. De atoso mienu watu akotena ne fie. Ono so hia no mfensi wa. Ono na nya mfie sen. O be 60 years. Be sen. 60 years. And I was 32. We share how many years in here? Oh, many years ya chekakana. Be saying. There 3 months na beba. 3 months. Bosu me miensa. Tama ukwa kweshia na otifie be mu. Na me high dan. Ewe. Infection wa na akwa ha dan na obi na high ma. Na akwa high. Unya ska we. Ato me ya adwuma nya 3 million. Ana nko hu me maame na me maame eso so 2 million. Na ye 5 million. Eso ye na me ma front line. Ana meni jayo mo maame 6 million. Be ma ne de 6 million patao. Okay. Ana o de 3 ye ebi mo koboka o. Ana me papa kuma. O se frozen. Akuya Druwa. Akuya ebi mo koboka o. Na de watimi akwa ma yesumo 600 cedis de akwa ha dan. Nti wa obi a wa ha dan a wote dem e ba ne sen na tu na sa be ma foforo na wanya no ne so. Pacho me ta mo no so. Me ta mo no so ye no no me hu pie opo ba ne na atan. Ana me so ba hu na nim nyi. Me so me nim se me bi se wo no. Ade oba onchen na jo. Na me ye adwuma e was ma mi a omo no. Na o ye den adwuma. Ran fe na na me nka anye. Nti anadwo na oba onchen no. Wa hu nanim yi. E na ane ne kofie. Pacha. Sada na ono dai. Pacha. Ade ntia. Obi a wunimu no. Na wa hia no one day pe. Osima sori adi wachi ene wakwa akoda. De ntia. Pacha wase. Meta mo ne so ya na me hu ma mi a memfa. Na me ne ma mi a me ne me nyama ne fa. Nti wo so pe no na ewo yesuma na se den a wa hu nanim kura na akire akohu nanim ne de na ewo ne ho a wo mpe. Pacha me hu no foforo no. Anka me ko ana amoya se me ne ntena. Ade de na ewo ne ho anka wo ko. Se e ba sa no no nom eniama ne mi. Ade a. Mi se mi ni dot. Wo hia no no nom wi. Pacha. Any jot. Pacha. Ana ane na tena bosume miensa. Pacha. Nti ade na ze se de opesa wo ko. Ni ka ni jaye. Ni jaye me na na mo ne gu aware no. Na m ka se omo ma me ntena ebusia fie ho. Nka me kwa me ma me wona me kwa me ma me ntena. Ana me ma me ka se omo ma me funa me ma me. Ya me ko ho no me ko face ho no ma me funa me ma me. Okay me ma me ama. Omo ja me kwa ma ko. Me so ta na me ni ma me a me ni ama ne efa. Na se onum wi na waye adwuma wo hwe wo kama de nti na ni jai. Pa cho hwere ne wo hwe me mi a. One ne te no ma sen. 10 cedis. Da bia. Ana pattern enumere 10. Ano pattern enumere 10.
ma ne ne biasa na ya na onu aduane ma no pata menwa 10 na mu na yi no aduane pata se omama ko ma na me aduane ma na makoni aduane ba no no sa na me ko se nsika no ma kwase nsika no ma mi anka no ne me ko ebu akura na me dada mu no timi me ne amatu abontane ameda abontane wi ni no timi no da kama pata na bi wontimi no wonna adan me na mintimi adan dia ya na ya me ya sesen ya contentem ba so nka open slow motion pata o oba pata me ngoda unya ngoda pata me wo ye sure wo ne ma wo ba ko ne ma wa nyi akra na frim pata na de na won san kwatena ma me njen me ma me ka wa sim me ne me na na mo na na tana timi ko me na na mo o ma me friend say ya tiwa hello auntie Yetiwa, good morning. All right, and connect mon shana mon friend Maame. Dinti na o Maame pese obetena ne njen. Ahase no me na mo na neti. Me na fo mi enu na ma funi mu. Omo na ha mi a mama ni. Atete mi a ana papa so. Na se wo na show. Amo wanyini na se case aba wunya ba bi ntena. Se o Maame nchen na akọ. Yesi kuntunu hwe a nye ni nchia na ekọ. Nti diambo ne na ade ayo Maame a ama Maame mpese obetena ne njen. Pato me Maame me nyane boni bia. Me Maame me nyane hwi. Me na mo nchen ya na. Oso Maame de say. Yetiwa. Auntie Yetiwa, good morning. Hello. Mon friend and fan to so Maame. O Maame ma ye say. Omunyenu me na mtoso ntia. Ene se mo ye nsia. Akwa atukwan. Na ba kwa tukwan ye ni frim. Ana akuya wonu atukwan a ye kan ye nuafo a ye kan yi ni frim. Pato de. Edu na ye ka akire. O papa wen. Papa wa kala. Your friend is saying. Na boachi. O yo hene ana. Pato ne. Na wa friend aka che ne se wunya ba bi ntina. Onye maka kire no. No asika bi free be ma ne nchen. Enso meka kire se onye on peda ma me. Meka wo sisi meka wo sisi. Mon friend Maame mfa ne o Maame o ye adwuma wen. O ye adwuma wo boss FM ase ho. Kejetia. Otonde ade. Oton so ma ade. Se ne wo ye adum boss FM ase de ye adum. Meboa. Pacha. Oton so ma de. Pacha. O hyehyɛ si wa na so o shop mu. O shop sa sisi wo. Ene so Maame onye nipa ato a. Ene wontimi mpe ba bi ma won tena wose de ntia. Me pato nyentia o ya sa ne se wase manya ma mi papa ti. Ma mi amete no so enye. Ba bi papa ne fa be ma ne so no. Pacha. Mon fa ne Maame ne nto so Maame. Adum boss FM ase wo edin be ne edin mu Maame. Omo fredo ebi fredo chiwa ebi fredo ya chiwa. Nti antitiwa mesrɛ mu asa wo boss FM side ho a wo betimi akɔ antitiwa nkyɛn na waka kyɛn sɛ Lawson for ye frɛ no Afisem ehia no eti yesrɛ na opeke call na onyina so mayen na ye ne ni nkomo emfa ne ba no ho wo ye sure so ono na wo Ona wo me mfini yam na bae. Ona ka kyerɛ wa na sɛ obi na kan Pacho ahase no yeso wo ne me papa ana na etwe mpana. Anto amotwe mpana no yese agro mi ba na no mu di ta agro no ena na de awo no e ba ya mo de wo me na ya agro ben ase yeso mu susa no ene yeso se me yele yeso mi kuni ene yeso na obika omo fom ene yeso na me ne papa dai hey ene ya jo ada di Afisem de beba o Maame kwan a ofa so erade kwan o Maame fa so no papa dai a wo mo nyim wunyina unim history no obi na ka kire ho na ka kire o me pacho na mo kana Maame TV wo se kwa be na papa no Maame fa so nyim wo asa no mu di agro school ana o mo fa so abo enye ene ye den ana we si enda ne ba na me so si ne ba me da bi mi agro no na me pese mi hu agro be na no mu di anto anchire asa empaso agro anti we kan to ho na we da no so anti wa good morning. Hello, o papa nso friend is eh. Nana Boachi ma chi eh. Hello.
Nana Boache apombo ko de. Anyo ono. Na mpacho hwan ni e? Me wa me kata free magazine. O kasa free magazine. Pacho e fro sen. Premo say. Osei. Mate be ma wrong line ye da say why producers Mr. Mo amoma mani na ho na munya adwuma no. Wo papa number no correct number na de man. Pacho ya collect number pa. E wo tirim. Pacho. E 02. There be more number no ha. E more number no ha. Obi a papa timi no ma me di agro wo school dem. Enyin sa na ma me obi a no a wo 6, wo na atos 6 de. Se no onya akra. Ah? Ante. Mama. Se no onya akra. Pacho. Obi a wanyini de be den na wakwa akodi za yese we yire ne me. Enye o yire ne me. We isi ni kunu nie na e kan no to ho e no da ukote za asem we bi we. Pacho no mo kan na ma me TV. Ntu bi sa o ma me. Me ma me nyata na me ni ntent na ma hu no. Na me sha kete na ma hu ma mi a fa. Papa ni ni hu no. Ono so me mu hwe me. Wo yare bi ana. Pacho yare ne mo me bre bi. Yare ben. Yare me kasa ma ko ni e bi se me kasa wo bitinim. Na de ohwene bo se ne de normal na de mbiem. Pacho yare ne me bre wo so na. Me pese me hu yade no ebi din de sen. Mi a mi mum ne mentimi en checking yare kura e wo me. Na ba de ne ye wo. Pacho ba ase me wo bi wa me hu si me wo so sa. Ya mi a metimi ya aduma me ya aduma mi a na pese me kwada me na e bi wa fa mentimi na e bi wa ta nan me jenja so sa. O wo sickle cell ahuntutu. Pacho ne ne mi wo so kakala. Ebi wo so won. Ana sa me no mi kasa e bi wa so me ho si me wo so kakala. Uno obi kasa na ahun wo so. Ba uno obi an kasa de ahun wo so ne ma. Ene no obi an kasa yi. Uno obi kasa na ahun wo so dia. Se de uno obi an kasa wo be to. Aya musisia wo me so. Jese oti oyam hihyew. Pasa. Wo ye de ne hu so oyam hihyew. Makuya. Mama. Wo ye de ne hu so oyam hihyew. Se ebia se metwano ma na se obi nye bi se obi ni mi obi eba me nche na se di agro bi sa otimi tiama na me yamaseme. Tesi ametiam hey. Wo yam be show. Bacha. Hey. Na yamasho. Da be ne twa to hu ma me antitiwa. Bacha me na so me sa ne me ko kede ti abonte so ni hu no. Ana ye fifi mo no bi ti aye se wote. Na bia otufo seto ne ho no. Enti e kwa kra ye kwa ye no nye hu no. Ana obi ti aye se do wote wo no. Enti ahase ye no ye kwa ye no hu me na ko dwane. Ana ma me fo me ka kire nche ana na oba aba wo nche na hu dwane. Ana wasi menim me ana na ba de me. Ne ya na ma me fo ni di la tama ana waka se le ba de me. Dabi obatan de minim de ebesia ma obatan be wo ne ba sesebe o wo sickle cell krampo na yento sa nipa ne ntwene emfa wo ne yade a ewo wo so nti wasama a wo ka no ehwehwe maso kakra bia na wo no ma me ntam no wantwi kakra bi wo ho eno nti na ama ne buafu a ompese obeba ne nchen Me ba cho na oni me na mo na anya case de case asa hase no na me papa ta no ana me na mo yese me na mo yese nia omo mpare so mo ne me papa na de entana ana ko ba ka aski tin na ba wona na wo kan wo maame efam anase your papa side me papa side o papa nti ade na wo pe ba bi atena no wo mfre wo papa se omo a wo ma nya ba bi ntena ta me friend papa no a ono no oya on cafe ono no ta me friend ka tena se pe ba bi ada ya no di matambo fo no so ta na ntena me mete be ma na wona na fie won so efie na no na timu a wa free mu no me na wa mo se me na ntiwo omo ntimi hembi oh enti antiti wa mesra wa peke o phone no nya sa mebie phone lines no se obi ewo edum Boss FM abrosan na se ana se kejetia ba bia ya na otumfo na na mbodi ambo mu ase me bodi aka asem ba bia ne statue no ewo no se eho eno oben a yesra mu a mebie phone lines no ansa na me ne maame no edi nkomo producer ne na kasa na o maame se wako stations ba de ewo ho pata wo ma ya friend o mo friend na wo ma Oma no to papa so. Oh. Wo de na wo do ma me ne case na na kokọ station. Na na kasa mi se
te saa dia ka me fa no ko police esi me so me ne police esi bia me ne kwa me ye dum me se da mama me pa cho me su saa ade me kimi ana me su gu me nyam nti ese be ma ni fie wa na ada so tie na watu afiri ho wa na me na so tie me no ka se eni asa na dwi kura ware o bata da ne me ne na me bi sa da be ne twato no dai last Sunday no Sunday na sa na nra 2 weeks time na watche ne nra pacha ana so no da na ye wo ya me ya dentia ne be ma no so bro so pacha enti mesra mo antiti wa ya se wo ton ensumade meboa pacha jewelries ewo Boss FM edum abrosan na se me bia phone lines no se mutie free that side o se friend zen yeti what in fa me poti wa tedi uni ba bia ma amete na unu am aka nso mo frɛ wo omo ne ba ko ne menene kasa the friend zen ya friend o sei me ya friend o kwa blessing oh fine ono me maame na ye aduma oh there be muntimi ento na sawramsa 03220 09665 03220 09621 sa akura wunim no anase unim ne maame unim ne busuani bia mpacho frɛ na yeni akura ne ho nkomo ababa we wo se 32 years mesramo a mehwa niema nsisi so yie eti se moma ni tukotena bema so bema obo wana enti atem na ya na ebu wo timi ka tem se ada bebe mo no ya mesni otimi kasa asem ne kire. Hello, good morning. Hello Bema, good morning. Fine morning. Akura winim ni baby Pacho me ni no face. Committee member on face ntino odi atomi baba tu nanim ama me katira me se papa o ma me fro papa ama papa ye so on free ahanom no no mla ba se na ontimi nyap Bema na chiri die enko papa ho no mo no so hu no nti ma papa so ka se so nya bema na chiri die ono no tenchira ono no se papa no emle ni skan ha dan okay na tia say on pese obetu afri fensi wo pese o san ha dan o pese papa no ha dan ma no ba papa no so se ho no die o ma no ntena ho no ha dan akuya papa yo kasa unim no ya friend say ya friend braya nti ada na ade akoto braya wanim na otu ho na mo papa se bra na braya me da se why okay na wo se won ko de ntia mena men kasa men ko me ko na ne me ko na abusia me mi amene me ne ma me kwa akogu na eno he good morning. Hello me ba cho se uni makuya anase ba bia ne maame wo utie free Boss FM side ho a ubetimi afre na yensa aka ne maame ne maame na tena se ne ya yenhyehyɛ ya ma no good morning. Morning, mami na where? Nyame adom be me na mpa cho ma yentie o. Hello, na where? Hello. Lawson FM. Ofra da ya kasa asem no ulowa o volume no watie ho o phone ni mu se de be ya enkonkosi a kire good morning. Me do fo mba cho ma yentie o. Me pacho mini no. Me ba cho ni no wen. Me pacho mini no afrancho. Eduma afrancho. Okay, no maame nso Wo maame nso mini no minim baby kura ne maame no wote. Okay. Good morning. Hello. Mesra wa ni diemu ofra na wa lowa volume no ye kasa wi a na wakwa akobie no watie de ye ka no mesra mu a good morning. Morning. Me do fun pa cho meetie o. Good morning. Good morning. Pacho ni pa kola ne kata woye mi ba mi ye be papa. Na ni ma me wo no. Ni ma mi pa kola sam bi sambe. Ya. Why did you change the grand son? Momono. You might be to our doom and what was there and what was my dear. For you have never to bra, someone shall never get that. Me, a pretty man, and a sharp a man in here, and a young man who here, and a new swap for the nanny.
asiani ashakula ya makula yenyi ti what me shakula ita wo ya ko ni papa so tinkrai wonu so hwe no ti bi sakula no ame no mun pa ni pa na to won pa kula na yo won pa na eso ba ko tsina medofo na o se die nti na ono ankasa akari akra for 9 months boso me nkura kwanto enya asem ketwa no oni me ya be ma na nyi se no ani woni no wo ya akra no ate wonye papa eti wan sha akra ni da besinna da be ni wan si di kura woni ta wo ka se ni bani wo ni bani akra wo na wo twane eti me se akra te wa ye bobo ni papa so ko tinan Tesiri na suwa akani suwa na miyenu anu wanu wa mutia wa mutu ashana mine abedi tamire ana wa ko tempentia wa ko pa be ma ya wo na ni ma mi ti wa no wona ye pani ni ba wona ye pani wo anu wa wu num wa kire e ti wa mpa kura wo se obi ka se ni bani mi si mi a ti wa ni pa e ti mi sa kura mu mo na mate oba pa me da se akuya de nti na wusu asem no na mamela edi asem na okan ya ma ra ho makuya de na okan ya ma ra ho akasem me ma me mpeme na ye no kure 96.3 wo ma me na nkasa wa kan si wani mu da atola me kwa ne kenya me tia na wonne so kase so me kwa ne kenya no ma me kase me fa tani ani na kwa ma me akrewa na wawo no se de oti se ofa ne hya wo yam na wo je ne yi a obeye kama na aho kire ene anante ni edie basa ena ma akreya yesei nti oba atan mesra mo adumfo mo mfre na me nhwe se ya mpasa ne maame no owo adum boss fm abro san na se a antiti wa aba ene te ha ye kana se mi good morning morning na ho de be maame ho odin mpacho ma yenti o we de wadaro ma aba wi so mapu na ye de pe why e mo ngi number my why be ma na aka se free he me ba to mu akuma dan flancho nti wo pen ne na de da na se wo pen na ma ne ba bi atena me pen ba bi ni na me pen me man adwuma ye edi adwuma adwuma bi ono afi so betima ye be boa ne bi edi start fi mutum bia me pacho matinti ye wi a na wa free production line 0247 no why ai 0247 84 8052 ye wi afre na ye ni nkomo why me pacho yo senye na wo pen na de da rough dia ye wi no afre why me pacho yo okay good morning me Maame Frimpomaa papa biai ofa papa biai asudwe nkan abeja fonu producer say bi bram en council say bam mete won kan che o Maame Frimpomaa me contact wadi na afin mabelande na just say u furu plane enka oh that be where here former rupre ni bia so express o kwa no aye well no Maame Frimpomaa o maso pa unya be ma original Nigeria ni contractor one o boy do one so abibia me on Facebook o Maame Frimpomaa he yanka bibi nchire maame ni papa yi se do bi ni don kwa de be chiso se de ya be awe ho kra sa baba we kasai o si be ma no ntimi eso di nkuto kra fa ho a nya de otimi gie agaga ntra bia no ho ana du se be ma no so awe akohia ni Maame Frimpomaa de chiwa na ase wa twu mu ni bia de ma ni twu mu ni bia mebo a Maame Frimpomaa original Nigeria awo me bisa producer on say bu ha e chief sponsor ba na bi na kwa kwhia ni kwhia ti ase ba maame no say bi wo ton asomade e boss of basi ho it is say ba kwa obetini ahena maka ma ho ti si so ba say ma say bi akwa wanya brokevi say bi na nkwo kwa ka studio nkwo ma ho ye gba ke fm station ti say na ni magba pa betini maame ne ka twa ni play say bi mo nhwe ne on hwe kira o me pa ma ben kan ba ho me da se pa original good morning. Good morning, Maome. Beme na mpacho mayenti o. Maome, Maame Emmanuel abeja foni na amoni ejuma na mintia mi kunku fi asilenya. Ofa kwata. Maome.
Oh me Nigeria maminchiao and let the anopedi and kaya to Waba Park so far. Oh me yesterday ye do the adi in Niano. Miniaba I can tell you Nigeria kai I can hear bay I can Moba Lawson TV and yes say wakwa with you who be you in Japadiani Kazi de Sia. I can me communicate domoa ye baba you see me a bay fine. It's yesterday, Abusia, Mamma Papa. Quay on the first being your baby, I'm by Yatna. Yesterday, webinar better Buana, and yes, Buano, no Papa Walena, Chevin Wire Bata. It is a what you want to bet me up one in your Basina Sundia. Now, about me, Mammy, don't okay, I'm a busy to me. That's all me, Papa. Mama, me that's a baby, me fa afraid for Ninsi. Monsan try now, mon friend. Last time mon friend be de wo ho ne yenhwe so oba peke na ye ne nadi nkoma minim de besie amo oba tan sebe ye wa ba tan dodo na ebi mu awo wo mo ma e wo down syndrome ebi makura sebe wo mu gu wheelchair mu mi mama me sa che ko ngulem ku ta playe ya ne playe ada practice ma be fie enumle so sis ma be pension mi gale wia ma trust ya sa to aso me hwane asa na da fo mi ameto mi amame da mi ya praye e na be ka se ko super na chinu na mi jaye na me ha se to transfer FM 96.3 transfer ya na mi ya na mi jaye transfer na me to biscuit ya na be to na me ma nkura ada me ko trawa na pa be so la ma se no e dan ka ukotu ye sen me bisa ya no mo se ebi ye 2 years ye 30 million 40 million enti sa sika we maami wuntimi ntua emfa ma obey anasa one papa yi mun kam mo papa ehemfa na no se brabetna wo se wunya ba bi mfa ne ma nwu nti wo nko no se kwado kura do se ka bi firi ho kura ma me firi ka tare se no se firi wo ko he no ni asem no bia na ono nso wo ba bi opese ode ma wotena enti so se firi ho no ma no abisa ne se eje owo me firi ho enko he enti ema me ka tare se ono aka samela nye nyina yenko me ma me ho nye fa ne kwasa me ma me nsa no asije we firi ho me fira na enko bi kobo o papa producer beje papa ne correct number bo papa number ne ma producer na on frɛ no na mimisa no ba bia opese oyi u free edo ekokotena why na yenhwe bia na papa e won hyehye papa ayisi misrɛ ma mo meje ne papa ne number na nkasa na mo mfrɛ agya no mo mfrɛ wrong number nkosi mazin biem me ka me mfrɛ mo na me won frɛ na ka ye wono so ne mo nkasa onana eno ni onana ben ya me na pare na eye hwan papa hwan maame me papa maame nua de na ne te no sani obetimi asan agyew ono no so wani mi binim adentia ono no asi me ni ma de ko me ma me hwa be sa ho ye wo de enti wuto mo nchen a wo pa pie wo pa me mada me pa so de mi me ma samkura na me nyemi me nya me ma samkura da because obi a wa wonim so oyare wo se me conference mi konya first one ese manyini chen no me sa konya second one onum wi enom jot adena wa wontena wo ho ase na wo mpa adwuma nye emfa nhwe ho kakra me to wade de na me nya me masem me kwa me hu me ma kura na me dwan de enti na hu be ma na udwane aso mo nya mo se me wale me ya sa na me mpe me da me di ko me no me kwa wra de didi na kwa wra de didi a wo nware akuya ma wo kwa wra de didi a wo nware wo kwa sorry ben me nam ko ruma na me jai na ko se se me ko Pentecost Roman to Pentecost monche ya yesen Presim na waje se sen hallelujah nti presim hallelujah na tama ko Roman so na moche ya sen Christ asundwe kan na waje se sen enyo Christ asundwe kan enyo enkan so enye hefa ho enye hwa ho edo si yani bia aizo monye ni papa na manu no nyu ofa enye ho ntina ho mame na mpe ba enye hefa ho abusu ya ope DNA aye se anti tiwa wa dwen ya o se wo kwawo no wo ba no hospital na sesa ntinya wo ba wunyin se ni a ko blueprint DNA na kokon ye DNA why
kone kwaye DNA na yanshe sakra ne ya ode a ebusi ope DNA ye chinye na bakra ne ho se DNA ope bi etu kwan eye blueprint for ebusi mese Ghana had there blueprint age aboso eba ne DNA ya wo ne shiridi kan amanone na opese wo ye de ma wa na se Ghana ha ya eye blueprint DNA organization frame 0547 emema ne titiri mo mfa number no ate na munye DNA no na mo hye nkofo ma dodo 0547 113 957 0547 113 957 enkoma producer ene entity wedi ye no mo de moma yentie nsem ha oka ye wi a ye beto aso 96.3 Lawson FM 96.3 Iniziano, iniziano a fare un corso che mi arriva, ma non sono. E già vedo che muore sta qua, non può fare un tema. Lei ha ottenuto, ya lei ha le minime, ha le difficili. E lì sta, e si pia. Non fai che si fa la limite, ma sai nada. Sana. Ma a me non mi chiama, ma mi cazzo. Ho perché a fare una facciamo. E su non mi fa vicino in treno. Ma mi dici che papa. Mi devo uscire che ho qua, cioè, sono da fare, da fare una essa. Non da una non buona sa con da ma che dove la bere se si è. No. Ana, vende da mano so, quattro anni. Non quattro anni, ma non da go fight. Tanto hanno so, c'è un po' di campagna da mi dai. Poi la banda però non la casa. Ma però come fa? E che non mi viene da. Da io sono piccoli. Allora da suona. Ana bravo, non ne va bene, non fa flan. Ma che cosa mi fanno? Non mi da buona. Mini ba bia kwa na eko. Mini ba bia kwa na eko na bra. Afari num tiunum. But the back 3 years. I know a friend say. Okay, jam sana na mo so won na interest. Enti wonya dan wo ko ha dan. Ana ba azu da dan ne ko 6 million. Awo konkola santo. Ana me na ni ska to ngo sha dan na ka. Bra. So what's your name? Uncle John, Nico. Papa, I'm a fish way. We never miss the former radio station. I get on one way. For the Papa, Oyerepa, Papa, Frank, for check for the Mama. Baby, what station you get on one way? Why not? I never quit. I never quit. Why you Emma, no one of the so what you didn't try. Why didn't I let them fall so? I got all in through. Why didn't you try? What about me? I'm sure it's one. All right, Mate say Opa power humano so Chiano. Da, good morning. Kasa kese wonte. Da, good morning. Kaka mi jo. Yeah. Mi adum na usu e. Yes. Hello Aja, good morning. Good morning. Bema na mpacho e Maame Frimpomaa aha ye Lawson TV Kumase na obakuya e de abedan ye se onya baabi ntena enti ye ne papa ene ne maame nkasa no omo han dan e ma ne ntina ma enu ntini afre waja Kasa mi dio. Me ba che no na me de ato anim no makasa awie. Yo mase. Me ba che ote ne sen. Ma frano. Oba frɛ wan? Ono. Deb wadi abedan ye se ye ne mo nkasa na ne maame mo mpe baabi ma ne ntena enti agya oba frɛ ye wo kwan ben so. Agya mpacho so wa ye ready se be ma ne fie ho obetu. Agya
Eja bema. Me pacho oba ne se di waye ready. Se obetu afri bema ne nchen nti otu a baabi obekọ e na se wo dwen nti hifa na otu akọ eja. Debi afra nti maye hu de o frɛ ya obeka kire ye ya se pregunam yare ne show. Pregunam. Ana won ko mami wo. Tani mami wo, o mo kan tani mami. Eja won so ye ne papa wo na obu atopa e wo no nti wo so ka hu bi ye ka kire we ye yie. Wo so ye ja ye ka kire wa eye yie enti ne ya frɛ wo no. Ora me ba do me bro back why? Debi mi bese ye kasa ne ye si ginaye. Ma ye si ginaye ne hu ba bia ye de akora na ekọ na atimi kasa ne maame wo ho onko ne maame nchen eja na opa kire sen. Na opa kire sen. Eye woni eja ubu atopa de ne ba wi ase eti se bibi wo ho na ne maame be ka bom na ma ye de ama akure ya eye kasada obeka ma na to asomu na won kasa ne maame wonti onko ne maame nche wo a wo ye eja no de na aye de aboa no bibi so wasem yima no eja de na wo ye e de aboa no ayara wo semo chese mo sorry atopa rough eno an ehia mo so obebu opa na wani ahane na wo feelings aba eno an ehia mo but actually responsibility no ene de enka ho ye kan se ne maame wonko ne maame nchen minim se wugina so wutie wo ye ja na waka kire ne se won so wo pa atopa tu free be ma nchen wo maame ama 700 say fa kokko ha dan wo se mi akoma be ma no o maame hwe tata no o maame ka pele ne kwani nja wo so woni sika wa ma 7 million tata ne bia no na ne maame eye papa na ma na me ne tena first one no ena maame 6 million na me papa kuma na o wa abretine no e pe 2 million so o maame 7 million na no kole papa me maame nye e maame hwe na wo na wo kasa wo so maame ma ye nsia wo na atoso nsia tata ye le kole ba wo maame so na ye first onda o te ha se ka cham se nda ne ba na me nda ne ba na kora da binya ne ba no wa di ntina kasa wo na atoso nsia wo so na ye ne first born because story na wo kasa wo papa se ne yere no maame wo maame se ni kunu no eye nkwala bere mu asem what ya say nti wo so na ye first born Uni abakan kani kwa tu biye wahene miye ena wakasa atra wahene ne se me maame se wo na atoso nsia na so wahene ne cancer da bi wo maame se sie wo kan ma yentie na asem ninsi eduru mfimfin na yenya wo papa mo nkoso mo maame ne be 29 missed calls so ba so ma won tra o da na o bo bi won tra ni o bo mo sa se o mo fie me da me da ya ko ba ko na mo face yes mi nya o shete ntina mu da me ne ma bon tin sa na me ne na ma be ti sa be se o do bo so mo fie o ma ta do ma ko ni fie o so mo da o ani ma me woni bibi o de bedan o ha na sei ye pese ke no ye no usia ni mu ni ani mo Lawson me ma ka te che ha una me ka cho se me pa ni mi ti to na achro me ma me what about quantina antina what do you quantina asim bi okosi what do ye antina kwa for nancha ina ka jonsa fa ba ne ko nga ka o pamu fi for patem me mo wa hina ba me ene mrante ayi ne time de case wo de call fox a chepa because time wo free wo course mpa fofia anto ata no adwale abam ya wo de free mu nyankopon fa ne kransie eno kra sa ache emotiri nko ache na asan de call Oyerepa Oyerepa de enu anu ntini ya frɛ no wa ma na so the case for na san call ono wa ma ayasam me da to me na ma ne call de na to obi repu enu wa ma ya frɛ no nyina wa ma ho na repu kasa de call me na na mu na ewo ho na repu makuya ma ho na repu papa nwia wo papa nua ene no die your friend is saying bani mos e ba ne saying tata no onye ka fra me peja otika saguade odi ka fra me na manko ntimi amu ya to abawla be bia bedan ama mo amia da dakoto ne paris no ka sem se ba min ka jile obia won so de ye mo a obetimi kura de ne nsa ba akokora amoa ena papa nua de na papa ye fa ho wan ka hwe
ɛno opese osan betene ne fie enti ene na ma utu free fie ho enu ntia me na na mun na ya ta sefo ta me ma me kasa me ma me wotwa ki mama me na na me afradu fo na mun na ya sa adasefo awa afradu pato fo ni me ma me suban mate twen abonten o ye bebo modin na wo papa se ye wie ne nkasa ye be frɛ no agya wo ba den no ye de aboa wo na ye to so afiri ho wo ma me no ba peti wa den asɛm na be ka kyerɛ wo mo peja uti na kagu we ni mu ya be ka sila wo mo ne se wo ma ha me ya amenya me pesia menimu wo mo menimu ma me menim papa That's a me to me, mamma. Yeah, from some Mlara Mehana, meant to me nice and anything. That's not papa, sir. Oh, Mira, who? Mercury, Mamma Casta, me, mamma said. So I see another bottom here. And come up for a zimmer. And not Okade. One coffee. Mercury, Ma, Peja uti. Bibia be ya fine wate Nyankopon be hye ne ho animonyam why tie wi no maame no papa nyina be kasa na ya hwa moma pe ba bia mo watena na wonko akotena e be boa wo na men kwa meti ya na bisu adentia na ene bibia na etane kura de ma na me yamase ase ehu bi ewo mu dentia usuro se obi besa abeto mo na trauma no wo ho nti ese utiminya psychologist bi e ma ne psyche wadwen nti ye wie no ma me beto aso so ama 7 million se ko ha dan it is watimi ama 700 they say dan kada ho 4000 on samra metua ene no kure skikane de ma me hwe me ka so ma me sa me no no kure se oya de adwuma etunto biscuit ewo mfensi ho a wo de so a me pato me de tefa ko wonya table bi a wabobogu so okay table ba mi na dum me no udwetire yesen but as me ka me de chire ba ma person me na me ma me nya ma miska no na me 6 million na ye adwuma okay asa me na me tika na me ye me 2 million na ye adwuma ana papa to na prot na ma me mutini million ana me ka na ye 5 million ana me boa no na me nda fa so kakra na ye 6 million wow matintima yenhwe na maame no papa mpe ba di no so kra mpani ndin pa wo akra druwa ma me raho na maame na sem no eya akoyese akodai ni awonamu no maame no susu se wono so afam bi o set na samase aboya mane no ebra producer ne kasa ye wo se onyinsa akola no 15 years ema ye pamo no na oda abonten eno achi na oni ba bi da okowo ye na akola no sai wo se wo papa nti ma na busuafo no papa no ne maame eba be fa akola no so ne kwa akotena amane a wo boye no no na wo hwe de maame no fa mu asase no a eno na ema ompa akoda ye ni mu ahwe efiri se osusu se akola yi de na fa atiti mu bra onyinsan no maame na dwene baako okura no no de ema na mpa akola ni mu ahwe kura baako eno no meba so biewu ena eduru ba bia enipa a wo no se wanya odo ama wo a wonam wiase a ase wiase apo papa ya oka mitie papa ne kasa na wo hwe utie abaya no sane akuya na osi kasa na one ne papa kasa nyina ayepe se bia me nko na mitie ni saa sade papa no kasa no ano saa na akuya nso ekasa enti maame ne se ne bai se papa no no magye di se ose ne pa eno no ye ade a wo se papa no nso wo hye ne nso na Maame Frimpomaa enipa wurate bia bi mu a eduru ba bia wo hu ne a wonye ne ho se akoda ya sama arehu bebrebe nyina ne se wo se wote mema so wo kɔ mema so se wonni be obi obeboa abrabɔ ne asetena mu a emma wadwene ya wo se ne a wo yei ebetumi de wasi yei eno na ababa yi enamu maame mra maame no so hwɛ maame no so ban a oyi na die no menkai se ɔno ɔte yaw ahyase no
enka obekai saa yaw no ehunu e de ama ne bayi because ababa yi nante a wonam nam fensi na fensi kura ho na onim no ho onim obi a wo ho endi je se mato akole ye jeje mu oti ni suo nyina na me wura ho me ho se enye nipa e na wo no na yetumi pu nipa pa ye mpenani ma hwe kura sa mami so abadaye pa no owo bi na papa yi nso a wo kasa na bibia ye collect de ne kasa yi ne akoda yi kasa yi sei e na medwene ho se papa no bibia de dana kwa mu de enti bibia de dana kwa ma enti wo hu sa akoda yi ne moja asam na reho enti nipa tumi pu nipa sa di Maame Frimpomaa de America de masam awie ma Dr. Abo Awuramu no ene se sie no wo hwe na watie nsama ekoso ya maami e wose yetumi kohwe maami ba bia wote wo ye adwuma na yehwe ne mana sesei wawo wo mo a omo ka akoda hu so hwe omo tebia no se so anyambia enu nti ne won pa akoda ye ni mahwe ana onse duru ba bia akoda iti bia na ma dabre wo ka ne ho aba ne ho a se so otontone am wo adum oye premier ni ba na we gina bread say to offer say baka se ne bani na se nka wafa akra na siesie na ye ne yi a oye nipa ko be kama oye nipa offer say baka se obani na nipa ye po no nipa ye po no unso na wo no de ye ma wra won say o sha ase aka so say me ana me wo no me a me mu na ofiri baaye na obi a wo no wutumi akiri no ma na be ye wotamfo sei ye wia maame no ba bia wo bia wo se ahwe no na papa no nso me giri se ne ma nyina nkoyi ba ye wia papa no